Biyag di tao. Juni, bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanam ayak at malaman, Jelaine. Inak mangala iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Malaman sa kalaruman. Kasangsangput ko lang naggapo iti trabaho, kumor ka man. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat ngamin ti anak ta. Di na kaya ti pa'y diso. Nyamot ten. Labambanog da tao naggapo iti construction. Siyak pa'y latag luto man. Adda ka lang arudin iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay? Ay sus, no amumla ko matirigat ti agtagi balay. Panunutom kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglabaken agaw-awir. Sa akto pa'y lakat agpuyat iti rabi Tamapuyatan nakmat iti anak ta. Naimbagken ka. Wen! Hustan! Nangabak ka, Angeline! Ay, makaumamot ti kastoy. Nakaluslus siya nga pa yan nagtagtagi balay. Iso asumapulak iti pagtrabahwak. Anya? Kit kasalon danak ta? Asino ti mga awirkin ko na? Ipan ko iti balay dananang Saanin ang masapol ngagtrabaho Ay, ka? basta. Agtrabahoak no kunak agtrabahoak. Awan ti makalapad kanyak. Di sige. Makamu ka nga ruta. Awan tumutlat maramidak nga ura niya pa'y ti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangpot, Jeline? Apay nag-overtime kami nga rod. Imposible mo dahi na. Kanayon la akastan. Basit la groceria di pagtrab-trabaham. Ag-overtime kayo. Kit no nagsapang agsirsira di groceria pagtrab-trabaham. Kat, anya ko maita. Napan kami matla nagpasyal ka dagiti kakadwak Kasla ka labalasang. Kakayso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tayo da kumamot ipangkuam ka dagiti. Apo, nakasaumat ni senyor. Ha? Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. Ay kasano nga itag ko ti suldokin ka. Kat dagitimot la pagpapapintas mo ti kagatahan. Maibos mo adagos ti kwarta no Ay na, agulimag kan. Sana tila ibagbagam. Tikat di ko nam talaga nga imot ka. Sana ka imot. Aklunam ka din, June. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idiso talayat mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, adda ka dito ni Jelaine? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, saan mo't nanang? Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimri kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya taramido na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay. Tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man timawag ka, Jelaine. Kalpasan ti mano abulan. Sa kala umawag mo. Apay, awanan pakibiyangam itanak mo. Isungarod ngayon mawag akta kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapo, Lipatan na ko, tadan sa bali nga asawak dito yung syudad. Anya? Kanayin tamad lang aga pa. Isungag sina talangan. Apay, ti ko na nasakit tinagam ko. Awan bibiyang ko. Aramidom ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam ditoy. Wan, agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga saanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Awan nga ron, nanang. Mawan problema kanyak. Tauray siya. Naumaak mo laking kuwanan. San kami ngagkaalaan, nanang? Ay, aniyan. Nasurok la makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pay lang araw no kasta mo lagayam daramidan yaw.
Diyak mo't ngamin amo kasadya ti ugali di anak yun, nanang. Nangato ti pride na. Di na kayat, ti agpasakop kanya nga asawa na. Iso baybay ako, awanin pakibiyanga kinkwa na. Gan awan mo tin pakibiyangan na kanya. Junay. Ayun gayam nana. Anusan nyo pa ilang arungaw awirin ti anak miya. Tada kayo mo't lati makatulong kada kami. Nala, wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awin. Johnny, kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya kay jail lugar da bay ako. Intag trabaho dyan. Anya trabaho ngay anggay. Agsikyo. Anya. Agsapsapol nga min ti agency mi iti kadwa mi. Bagay mo na ito ya trabaho. Tadakil ka tao. Ken nabiskid pa iti mamagay. Anggay. Nalaklakan na dyan trabaho. Ngam dyan construction, nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw ang mainitang ka. Naimbag pa dyan gwardya. Tasan una narigat yung trabaho. Pinapintas dyan agency ngayon ko. Taon time, ti pa nagpasuldo na. Tas ladyak mapanawan ti anak ko hanggal. Maya dayon ton ti anak ko kanyak mo bilang. Ay na. May ruwam mo tumilang. Medyo may kawa ka na, hindi tamo. May ruwam mo tumilang. Minsan ba problema ang tipag na idam. Adda tay kwarto ng abanga kita. Pagguduan tanto ti abang na. Sige, panunutak pa yan imbag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko mi. Saan mi abaybayan, Junay? Agyaman na lang. Saan mo't ngamin ang masangon ni tatang ko, nga si kasuwan anak ko. Isuada kayon at ipangibatsyakan ko na. Wun, alaagan anos ka barok. Awanan ni Jilin nga anak me. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami pa'y sarong kara noon. Wala nga rod ngam paibaan nyo na. Nonya tikat na aramidan. Makamon itibiyag na. Angam no daduma madandanagan akmet barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan mat siguro na. Talaga la siguro adinan kaya ti agawid dito eh. Oh, anya? Kumusta ti umurang aldaw mo dito yung trabaho? Karakan. May kawak anggal. Kasladyak pala unay amo ter aramidag. Mairwam kan tumilang, June. Kastila ti trabaho mo dito. Ag-check up ka nagiti bag, nagiti sumrek dito grocery. Amo mo tin ter aramidag. Tayo surok mo tin kang kasaan. Wananggal. Agyamanak. O sige, panawon ka na. Tama panak mo tan itain ti trabaho. Dito yan manong, idi sumlatan ditoy. Taguray ako ni taxi ditoy. Agyamanak manong guard ha. Alam na itoy. Tip mo anang ibagkat iti kargak. Ala, saan natin? Tuwanan nyaman na. Alaam kit din, manumot lato'y 20 pesos ngayon ko ngay. Alam lang. Agyaman ang karod ha. Ni, ada taxi. Sige ano na. Siya kunti mangipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman nak manong guard. Thank you manong guard. Bye. Bye! Magpintas mo tanday siya babae. Agsinumbangir ti dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulutan abuok na. Adawalit. Aking pitaka nga tayo iti dayta. Allah! Natinagsama tayo siya babae. Diyak mo nasiputan no iso tinakatinag iti dayto. Kita man.
Amangan mo't no, adda ay di na. Ha? Adda ay di dito eh. Iso na ito eh, sa babae. Kat, adda kontak number na dito eh. Di na sayat. Awaga kadagosan. Ala, thank you talaga, Manong Guard. Juni, tinagan ko ading. Agyaman nak, Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Kati nakapidot. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga to'y wallet ko. Agyaman nak, ha? Awan na nyaman na ading. Ay, sumarag ka pa'y, ah. Ang merienda ka pa'y. Katuwa na. Agyan mo na, ading. Pakawanan na kumani. Ngam, kabayatan ti panagkuyukuyog ta. Na-develop direct na ken ka. Iso ala ding itak. No ibagak nga agayata kon ken ka. Ani? Di ka madanakan. Ngamin, agpada ta itirik na. Ha? Agayatak matankan ka. Agyaw man na kani. Pinaragsak na kitikas taunan. Uray siya. Nakaragragsakak mat. Iso ayam amu ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyo, anak ko ah. Saan man, nana? Nasingpot ni Juni, nanang. Nagagatpay. Ay, madlaw ma ititilangana ang nagagat. Kahit, kaano nga iti pa nagkasaryaw. Agsimpa kayo kitdain, tapno maada, anak mo tiniti apukaw. Ola ni nanang. Ko. Agmay-may sa ngamin nga anak ni itiday di asawak ni Ani Barok. Iso ano mabalain? Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kitday, takaubingan nyo pailaan. Ola ni nanang. Tila'y bagbagayo ngamin. Kitaan nyo man kat ni. Uray laglablab basitan ni Juni. Napauli magkamangag paison Barok. Agam, gusto lang dyan bagak saan aya. Agsimpa kayo kitdain, taditan tumat lang titurungan niyo. Apay, di ka makaid na. Balikig ka, balikig. Saan ka makatulog? Gamo man yung taladawan, Genubiam. Uncle, pampanunutan ni Ani. Talaga, na-inlove ka keng kuwara na niya. Jack, ilibak, Uncle. Agayata kong kinaani. At the parikot. Awan amo na may papankin ni Jilin kente anak ko. Sa bagay, nagkasar kayo mangaming kini Jilin. Ipagamlat takin ni Ade, ti may papangking kwa na Uncle, talo talaga ngay ayatin na kadyanubyam. Maawat natin na balawas mo. Iso may mayat mo laang, no agbaling ka nga honest kini Ane. Di ka agilimod king kwa na, Junay. Oh, Juni, itay pa'y lakit kita, anak. Kaslada kayat mo nga ibaga kanyak, Apay ka di. Ani? Oo, apay. Ada ka di problema? Ani? Ada kayat ko nga ipudnugan ka? Ni. Anya dayta? Makongkonsensya kamin, Ani. Nabayagan na kayat ko tagpudnugan ka. Nga mabutangak. Tama nga no, panawan na. Anyat kayat mo asawan? Pakawalan na ko mano, nagilimitakan ka. Yung, hata nasawak. Yung nabayagan na nagsina kamin. At adda may isang anak mi. Anya?
pakawanan nak. No ita lang ibagakan ka tagpaysuhan eh. Sabay ko ma, tasan ka ako mayakay kanya. Ani, sorry. Sige. Agawid tan, Juni. Ani, saan tapayan alpasanangan na? Napukaw ang tiganas ko amangan. No di ka pa agawid. Umuna akon. Ha? Ditakan. Ani! Uncle, pinanahon na kong tinubyak. Awan maramidan tara. No talaga, adinakan kaya't kanakan. Awatan, tigasan mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, nasarang akong ti babae para kanya. Gamabay akas chay. Ala, lipatan mo ni anay. Di mo mabaling nga ipilik ti bagim kang kuwana. Nasakitan laki di dayjay. Tatiam mo na, baro ka pa eh. Wan, Uncle, basol ko. Gamin, nagilimad akin ko na. Ay, husto lang ti panggedeng mo, anak ko. Pagandano mga iti ulbod a lalaki. Kanuray nagsina da iti asawa na. Saan kayo lata makapagkasar? Uwan nga rod, nana. Nasakit ti panangisin akon ka ni Juni. Ngam kapilitan nga aramidag ti kastoy. Tamo ka saan ani Juni ti lalaki a para kanyak, nana. Ha! Jilin, anak ko! Kumusta kayo, nanang? Ay na, si Katirumbang ako musta at taapi akas tamad tan tilangam. Api nagkutong ka, kan kaslag ka, kapsot ka. Ay, sobrang kamapay. Agyaman ak, nanang. Nuda kami, nasayaat kami akanayon, tanaa sila tan ni Apo Diyos kada kami. Api nagkutong kamot tan anak ko. Kan bimakit kamot tan iti kastaunay. Kan ngimisit ka pa yun. Anda na dagsan na sakit ko, nanang. Kat panag ko na umadanin ti apit ko. Anya, Agduduom aklab tinagtrabahwak. Kat agduduom mamat alalaki tinakikabkabalayak. Aging ga nakaptanak iti saanan amaagasan a sakit. anya, apay ngay akas tamad tan tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko ma. No pinaybayan kayo iti anak ko. Ay, Agbababawi ak. Ngam nalanawan ti amin, nanang. Iso apakawanan da ko ma. ay, nalaalala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka kan ni Apo Diyos. Na isulaang ti makaagas kan ka. Dumawat kay ti pamakawan. Kat dawatam ti kaasin ah. Tapno agimbag kan anak ko. Kumusta ka, Angeline? Putno gayang managkutong kan. Tandang di ka pa yan may lasin. Kapoy ti kastalangan. Nakapsot ako, Juni. Naimbag mantas si marungkar ka. Sa anak lang ako may sumarungkar. Dito'y akong balay tananang ngagnaet, Jilin. Ha? Kaya't ka nga si Kaswen. Umadanin ti hapit ko, Juni. Adan taning tibiyag ko. Saan? Di ka agsaw iti kasta. Agimbag ka ba? Awanan. Nakapsut ako. Nasaya at may ka. Makapagkidawak iti pamakawan kan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak kan ka. Kan nagkurangak iti anak ta. Namuha kong ti amin kinilanak. Isu at imon binsa-binsahin ngay baga. Tamaban mo ka lang agsaw. Basta siyak, napakawan kan. Ken, asan la si ka tinakaarami ti basol. Ura siyak. Tabayat ti gawan mo.
nakirelasyon ako matito sa bali. Isa pa kawanan na kumamat. Juan, saan ka kagura, Johnny? Maawatan ka. Masyara ko na ikin kajilin. Nakumata sa anta ang nagsinsina. Nalabit. Saan nakastoy tinagtungtong palang. Basal ko, Johnny. Basol ta adwa, Jilin. Isungag pinakawanta ko man. Kat babae man lang, iti panangasikaso kan ka. Maipariknak, tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak, iti kalabas. Ayayatan ka, Jilin. Ay, ayatan ka mat, Johnny. Di mo ko mabaybay ante anak ta. Iton, awanak ton. Pawanin ni Jilin, nanang. Uwan nga ron, anak ko. Una yan. Apagbiitla, anak ka din na tayo ta anak ko. Ngam na tayo mo't adagusan. Nagsakit. Di pa parang mandalak yun, anay. Masapon nga klunan tayo ti amin. Ti pagyamanan tayo. At dati anak may ngay bati na. Makalag-lagi pa tayo kan kwa na nanang. Biyag, di tao. Mga sawa mo kanon ni Gurio akasinsin mo, James, anak ka. Ne, kunak man no agbaken da jay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilaan. Kaisumat siguro ti tiyempo na apa ng asawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa ida jay lumakayan a baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad ti asawaan na? Ha? Agraraman mo day jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga asawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ah, ay ko ha, saan mo ta? Ang biglaan mo't ngamin, di pa nangasawa na. Di pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Eh, manong Guryo? Nagamit kayo magkaya man. Winisan. Ayun, ni Roda. Nobya. Hello, James. Kumusta? Nasayang mo ipag. Ipag ko na. Padamag ko ang kalay sa akin iti mabiit. Winisan. So, nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ah, ay ko naman ang. Nasayat mo ta. Ta nakalagip ka mo lamang asawa. Wan mo tayo saan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmaymaysa. Oh, awan lat amukon dalay. Anyat liblib yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang arulin ti panangasawa na. Bumakit pa lang siya sawahan na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo ti kas tatawan kay. Di pala job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na kaya makaisambot iti anak no kasta? Awan ah! Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakitan na balasang. Uray pintas namin na pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh. Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno dua nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsing ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti pa nagpas ngay mo dalay.
Dakkelan ti tiyan mo. Wan nga rod nanang, marigatan pa yan nga umangas no daduma, gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatan amagna. Ala, sana bale, taypas gay bunton ti apokok balasang ko. At danton anak yo ni James nga anak ko. Masikog mo't ka dyan asawa man niya, San James. Ay, wan, manong guryaw. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sikog ni bakit. Ay kat mata insan. At danton anak yaw. Una. Nudang kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, di oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan lat mo kon manong. Bumakitin di asawa. Awan ay, sana makanak dayjay. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ang punom di may isa. Ha? Anya? Guryo lakay. Nukas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atili bagbagam bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kin nga. Nauray di ta madaan iti anak. No saan ta maparamuran iti anak, aklunin ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanak akpay guryo. Huwag nga rod bakay. Kit noon na talaga, ay kay aklunan ta na. Saan kung mga umdas dayta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan. Anay ko, nagsakit na yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Ay, agturong ka no dito eh, ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Agsip nga ti pa nagkita, James. Ay, sus, patib ka rin ti pakinagan mo dali. Pangasim, kabalam tayo ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mga alak, iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay, nangangabit sa matandang iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ay na, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanan. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawak. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sabay api musay. Hala, napigsaak pa'y mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apokok. Makipaglading itakiti na pagting tasawam, James. Agam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Agam saan na pala eh. Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iso nga pinili nga iso ti maispal. Minsan. Anak ngamin ti kapat ka na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga urewan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehiyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Ala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahak mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't ngagmanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang hindi anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa'y. Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Ada mo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang mo't ti kaduan saan.
Saan itag nanayon kat adda iti putir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko, adi nakto pampanawan. Kat nagkarimot, adi nang to aramidan ti kasta. Kat may sa, an mong ti asawa, no di na ka may paayan iti anak. Ha? Saan kit din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa, ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. Adda di anak ko, anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di kamot na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak kayo. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinan nyo nga anak kayo insan. Tasya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang masapul a dubyak dagagat tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso nga inala na. Di mo una ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang gundawayak tagtrabaho ta napigsak pa eh. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga minan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak iti bagay. Umada din sa ti hapit ko nanak ko. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron manang rota. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti ata, nadanon na ti kasta tawon na. Uwan nga rod. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iso apat check at tumawid akmat kadananang. At idog mo tibiyag ko. Agluto ka man. Magsapa pang rabyan dahi tan? Pangaldawak pa ilang dahito, manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanag. Awan mo't nga minan dahi di antia para luto yun. Uwan nga ron. Baka pa ikawang matikaawan dahi dinanang. Kudak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba iti kawas mo. Tanga isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga, manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa, no di na kamot maipaayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi itasawak. Naragsak kami lataban. No siya, saan nga agbalin ti kasta? Sukat mo kiti di asawa ma. Mangsapol ka iti ubing. Dahi tayo maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid na tayo san. Patpat unay ta asawak nga urawan anak may. Kasi nung to nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manong kuryo. Guryola ka, ingkag digusan. Tapno masapat ta amang lukat ijay pwesto. Tane, sabado ita. Sigurado nga ado taggatang itilako ta pa sa lubong. Siga ngay bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Sige nga ron. Inakagdigos eh. Tas sa tamanganan, bakit? Roda bakit? Bariyam da ito eh. 50 ti bariyam. Wen lakay, adtoy. Ato ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala itilako adi da bayadan. Gundawayan da ti kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbag tadaday ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang tayo di dahito eh.
Naragsakak. Taurewan anak ta. Mayat latta. Tilinangin ta. Gapu tagin inayata, lakay. Gawit ka, Manong Goryo? Ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano niya kaya nasawan bakit? Ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramen yung agasawa, Manong Goryo. Manang Roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngem awan mat bako na nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may sainsaan. Kan siyempre, ti Diyos, ti kang runahan ng inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritaan insan? Angim sa bagay. At damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi di atingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayawn. Di na kayo mataripato. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinagadal ko ti anak ko. Ket ita, adan trabaho na. Ket isun timang tulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Maklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, sa anak akontento iti sweldok niti Pilipinas. Iso nga abroad. Anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldo iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay, ket makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No, ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta, anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay mawag. Wen tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Ado ka na yun ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di kayo to kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwak nga agawin. Asino? Di foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyo. Aniya? Ne, di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samot. Ilugan mo, lakay. Uwan bakit? Insan James! Papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagya manak. Nala, mangan kalaang bayaw, di kagbabain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agya manak, ta ilibrida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Agkakanat. Masadutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Nga mo kasapulan mo't. Ay na, rumbang kumang, at kadwam arumrumwar kan magmagna, no kastang agul-ulaw ka, bayaw. Huwag nga rod. Nga awan mo't mayaban na kadwa. Narigat nga magpaiso ti awan kadwa na. Sana kaskada kayo. Ano, tarik na ti may sa agbinadang kayo. Bidot nga ang timbagak iti. Pudno nga da anak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Man nga agbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka din nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uy, minsan. Tada balay tayo siya bro. Anyat amom ngay. Amangan nalain na kanto di anak mo di abroad insan. Tada yung mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga da sa balya ka balay na. Huwag mo katulong kat di na kayat. Anya? Iso nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akon. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala insan,
No, da may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo dyan balay, no kaya't mo tiyada kasarsarita na. Uwan manong. Talaga kas na teramidak. Makikaarubak lata na. Tapno dalat na makasarsaritak. Sorry May palpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. Ala, di ka nagsangit, bayaw. Napalabasan day ta. Mababay nak ngamin. Gapo ka nagijay nga bagbagak. San kayang nga itag nanayaw. Baka din natin anak mo. Panawan ng tulat at itadakil na. Ta siyempre, bang bukol mo't itibukod na pamilya. Malain san. Di mo na ayin ti bagay. Agda kami akadwam. No kaya't mo, umay ka nagnag di balay me. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Biyag, di tao. Sheila, ag-overtime ka din. Ibagbaga ngamin ni boss nga da ka no overtime ita. Saan tayo nga overtime? Ta nagkari tayo kada manong ria sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da day kada tayo, isama pan tayo. Ay sige, takas ako ni boss, bareng palubusan na tayo. Ay, nasayaat mat no saan tayo nga ag-overtime. Tani, marik na kung tibanog ko. Cheers! Para ka nagiti ka barbaro, akatrabahuan tayo. Sapay kuma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawa. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayam ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kanda iti daduma pay. Oh. Adapay dita ni Maria, oh. Hello, siyakmat ni Nestor. Kamaudyanan ha, naadtaan tayo matlangan iti katrabahuan ang napipintas. Sana puro barako ti makikita. Naangaw ka mat gayam manong Nestor. Ala, ingka kiti mangala iti kanamon. Sana tila ibagbagam. Ken may sa addan asawa ken nobyo dagita. Ha? Asino ti kadwayo asim mangput daddy? Di ka natagari anak. Wan, nanya ti makitam. Di may ibagbagay ti sa balay. Ha? Iso ni Nanam Akaril, maturog dito balay. Kat di mo ko maibagbaga iti sa balay. Nga da pinaturog ko a babae dito, wen? Daddy? Anyat sang-sangitam apo. Ibagam kuma. Ni daddy, lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na ken ka. Adda nga insang put na babae ije balay. Kat maturog iti silag da daddy kan mami. Anya. Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbaga ti apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimid mo. Kas na kun konsinti mo, day manunggang mo, no kas na. Lakay. Nagpuskol kit di ti panagropro para di alalaki Di pala sinaan di anak ta. Total saan na ba ta nagkalay sa? Ay, amangan no ma-stress di anak ta ijay abroad, no maamuan na tar-aramidin ti asawa na. Basta'y bagam. No di mo kayat nga ibaga, siyak timang ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di makikita na nga aramidin ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni boss kan ka? Wen, umakarak to iji bangir, kalpasan ti pangaldaw. Talagang ipaparash ni boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay ka no di manager no bigat. Saan na bale, malpas ko day iti agmalam. Agpakada akto, tadyak kaya ti ag-oti. Naurnong timurang ko, awanin usarat. Mabaling ka di akadwa anak, Sheila. Tadyak pa'y unay amo ti turturungak dito abroad.
Naimbag no adda kadwak, tanaturada. Adupay matsyar aramidak. Malpas ko siguro na dyan no agoti Ala nga Rod, saan na bali? Sa anak mat siguro ang mapukaw. Ay, ni Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Magkisango ka kada kami. At dapay may sabakan ti atugaw dito eh. Ay kaya ba nagrigat agbiro kiti bakan ti atugaw. Nagado ti tao. Wen nga Rod Ay, anda ka ti overtime yun numalam? Awan o ti mi alalaki ita. Ay, mabalin ka di akadwaam ni Maria? Mapan kumakano agatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito eh. Kasta ka di? Una, kaduag. Pambarak mo tanti agatang iti gamit ko. Ala, agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na, agyaman ako unay Manong Nestor. O sige, urayan kanto nga Rod ijay gate inton malam, ha? Wow! Nagdakkel mat day ti supermarket nga imayan tama nung Nestor. Nagado a chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Wen, pasig a US products na ito eh. Dito kami nga gat-gatang karabitidad dumang karkargami iti balikbayan box. O niya, nalpas ka din. Agbayad ka, tayo tamangan. O sige Manong, intangarot agbayadan, tauray siya kat marik na akong tibisin ko. At iti menu, mangkita ka iti kahit mo kanan. Kaya hindi ka matanagan, tas siya timang bayad. Ha? Ala, kababain mat amanong. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema, basit labanag da ita. Mang Nestor, si kalangan ti agorder. Tadyak pa'y kabisado dag ito'y putahida. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? O sige, tendak nga roda na order. Agyaman ako na Mang Nestor. Nabsuga. Ay, kasladyak ka ba ulan ti tumakdal gapo iti busog ko. Nasaya at mata na gustuhan. Dito'y kami ngamin amang mangan. Basta no, mapan kami iti dati alugar. Kasta ka di, Mano. Ay, mabitlaan. Inakpay agsian. Urayan kan tulatan ijerwar. O sige, tendak mo tanak bayad. Agita tanto ni Jirwa. Anyat mapaspasama ka ni Maria. Aksasangit mo. Sapay, tududwa kami ang nagkuyog. Manyalangan ti pampanunutan na ti makakita ka na kami. Masit ka man. O Maria, anyat mapaspasama ka. Aping agsasangit ka. Anta ka din nasakit iti bagim? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Tiyawanan ba ingarman? Nangyawid ka na iti babae ama si Kugi di balay. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mabit lang. Umawag ni boss. Sumbatak din. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko amangan Sheila. Sa anak ama bisi. Ay na, saan ka kumapapektaran iti inaramid ti asawam? Di mo papasan ti bagim. Agpatipkar ka kiti. Panubok laang day ti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunutan. Noon niya tinagkurang iti asawa. Awan mat nagbasulak. Ngamno apay anaramid na tikas di kanya. Apay aliniputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Ngamin, nasingput ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipatan mo. Sheila. Wala, mangan kakit din. Di kag bisbisinwan. Di mo baybay antibagim, friend. Para iti kakaiso na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariinga kiti rabi mangag ko ti sa ibok na. Pinaayaban da kiti office itay. Dinamag da, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako natipod no. May papaniti naramid nila kain na. Uwan manong Nestor. Mawatan mat siguro ni Maria na imbagam tipod no. Tano saan, amangan no maawol. Kat amangan no isupay tagbalin arason. Apang irilisan daken kwa na.
Nanang, umay ko kumalahan ti anak ko. Ladingit. Ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo, Arman. Pasensya kan. Ngam nasakitan iti husto ti anak mi. Gapo itar aramid. Pakawanan da ko ma, nanang. Saan asyak ti pagkitawam iti pagmakawan. No di kat di anak mi. Kat ladingitak, Arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi. Aging gaadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, yung nakita ka kadwala, hindi kalman. Anya? Ay, naimbaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang tada anak da. Kaasi ti apo ko ta, no agsina dagiti dadakkel na. Paganalom nga iti kasya manugang, ang balin na akalbaryo ti biyag anak ta, no di na sinaan na jay. Un nga ruda. Iso adi mo palubusan di apo ko ta, no umay alaan di amana, bakit? Kumusta ka, Maria? Nasayata na ka umay ka dito yung dinner party ti kumpanya. Talo nga aldawan nga absent ka iti trabaho tayo. Wan nga ron. Ay, nakapagpanunot ako. Kan limang antibarukong ko. Agyaman na kadagiti balakan tiyo. Awan na nyaman na. Ay, un kayam. Uro-urayan na ka ti boss. Ada iti table na, oh. Kasauna ka kano. Alang nga ron, friend. Kainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagabsen ko iti talong aldaw ti bagana kanya. O sige, Maria. Sige kakatwa, rungyan tayo di mangan. Inak mga lay ti karnya si dan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo yung bigat. Uminom tayo kiti. Uray kasag paminsan lang. Basta manong ray siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay, nandi kay agdanag. Kontrolok ti aginom. Nag-chat ni team leader tayo. Iso ka no ti mangitulod ka ni Maria. Ala, amang ano damot dakas nga ramidan na itigayim tayo. Relax sila. Nasingpot ni team leader tayo kan baruday jay. Anya nga iti amu tayo. Baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararag tayo kit di makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatkan kuana. Maria, kadwanak man iti sauna. Manipod nag-winter. Diyak pa'y nagling at apulos. Win ang friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kan mesa, awan ti aramida. Daan na kan melingay. Umay da ka di mat. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti sauna ta, mapantantumat makimisa. Eksakto. At dati pang 4 o'clock a misa ijay. O sige friend, nabayag mo din ajak na kimismisa. Oh, at 20 drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan tan ato'y iced tea. Agyaman ang friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito eh. Win friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano mi nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi at talagan, friend? Amo matan, sabali ti kaugalyan da dito eh. Win friend, kan mariknak anapod no ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagang, tanasingpet kan man nakaawat ti nobyo. Kit nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspud-pud no nga anak na. Nasayahat nga rod ano kasta, friend. Kat itapay laang, kablaawan kan. Kat sapay kumata bendisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman akmanan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyong? Jak amo, friend, tain black kun. Kanjak pulos kinasarsarita. Manipod na amwak anang isang pet iti sabali a babae ije balay. Angam, kasanon ngay, no agwala, no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsinad a kanumot lang ije babae na. Kanimpod no kano ije babae asan nga iso ti amati sikog na. Awan mapalin na. Tasaan kami mata nagkasal.
Ibagbagak idi nga agkasar kami, ngam di na kayat. Ay, Kat no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis, aramiden mi, friend. Nanang, tatang, ay nanak ko, may liwak unayin kada kayo. Kasta kami ba't ka anak ka o? Wala na. Kan pagyamanan may kini Apo Diyos, tanakaawid ka si kakaradkad. Wala nang. Ayun gayam tatang. Nanang, sumarunon to kano ni Anthony. Taada pa ing kamakam na nga aramida na trabaho na. Mapan kun to sabdan iji airport intun bigat. Sige anak. Kinun gayam. Kaya't nakakano makasarita ni Arman. Sige tatang. Kasaritak ni Arman iti maudi agundaway. Mami, sapay kumata mapakawan mo ni Daddy. Saan ko nakidawon nga agsinubyan kayo? Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli ka ija abroad, makiasawa kan. Andantun sa bali a pamilyam. Ngamsyak a mabati diti Pilipinas. Ni Daddy laangan ti kapamilyak. Sorry anak. Takas to iti nagtungpalan ti pamilya tayo. Sapay ko mata maawatan na. Di ka madanagan. Alaan kan to ijay abroad, anak ko. Basta saya atom ti panagadal mo, wan? Wan, Mami. Naimbang nga orasyo, tatang. Ada ka din ni Maria? Ada. Itay pa nga urayan na ka. Ala, sumrak ka ba raw? Agyaman nak, tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay nasakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsupyat na. Pagsaritaan ta iti nasayat da ito eh. Noan niya tirumbang nga aramidan ta para iti anak ta. Maria, talaga ka diyan na po kawanti panagayat mo kanyak. Di na ka din maawat nga asawam. Pangasim ko ma. Ikanak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ikarik, sika lang ti ayatak. Sana kong nagbabae. Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Ah, Kat saanin nga agbaliw ti pangadang ko. no kayat mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinobyo, manipod abroad. Umay nakidawan ti pamalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaruno abulan. Iso asapay kumata maaklon mo day. Pakawanan na ko ma. Pangasim, saan mong aramidin ti kastoy kanyak? Aklo na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Ang pangasim ko ma. Awaten na kumamanan. Kasano pa yun ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngam kas iti kinunak. Nakapangadang ako. No may papankin ni Mia, di ka madanagan. Tasya kun ti makaamukan ko na. No kayat na. Sumurot iti abroad. Tamabalin kumot ngay kuyo. Ngam no kayat namat dito Pilipinas. Agyan lata iti sidong dananang kantatang. Mabalin mo matlat na asarungkaran no kayat mo. Ah, Ngam di mo mabalin ayang with no awan pamalubos ko. anya? Ken pangasim. No makasampol kan tumanan iti babae amangayat kan ka. Ayatam kuma iti napod mo. Ken kang runaan ti amin. Ikasar mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumaday ta. Di mo sayangan wano dadaalan ti panagtalag ti partner mo kan ka. Ta oras sa nadadaal, narigatan amay subli dayta. Alaga gayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Rowena Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada kayo amin.
Biyag ti tao. Oh, apay akas na tila nga masimang patlakay. Apay aya, pagdamdamagan ka. Naikata iti trabaho, bakit? Anya? Iti kinado ti mabalinda nga ikatan. Siyak pa ilatin ikat damit. Ay, kasano nga roditan? Mangsapolak iti sabali apang gadak. Agdamagak tuman ka ni Paritino. Barang addaam muna apakitrabahuan. Ay, rumbang laang lakay. Nas ka namang sapul ka adagos. Amo mata kasapulan tayo unay ti kwarta ita. Nang runa kat agad adalan ti inauna nga anak ta. Apay nga, yasikapay lang ti inikat da, pare. Diyan ka mo pare. Amumutan na gidya katrabahuak. Nagado ti sip-sip kadakwada. Sa bagay, naita ti sana nasayaat nga aramid, ti may sa pagtrabahuan. Iso ngay maya pare. Tadamagan ka ko ma. No, adda mo mamabalin na pakitrabahuan. Anda no kayat mo, mapan kay jaya nila kay Pedring. Agsapsapon kami, ti regular nga trabaho iti farm da. Kastaya. Well, pare, iso ano interesado ka, in ka makisarita kin ko na. Saan mo tako ripot nila kay Pedring? Iso masigurado nga umdas para ken ka ti pasuldo na. Agyaman ako na pare ha. Mapanak man nga rod ita. Damagak nila kay Pedring. O anya, kumusta? Nagsarita kayo ka din kanila kay Pedring? Wan bakit? Mangrugi ako ninton bigat. Ay, naimbag man, tawan pa'y tinabirukan na kadwa na kumaiji farm na. Wan nga rod. Kan naimbag. Tanaibaga adagos ni Paritino. Ay, naimbag lakit din. Kunakla no mapadasan tayo matan ti mabisinan. Ay, jakmat itulok detan ba kahit? Iso apagyaman ha. Taadda nila kay Pedring apakitrabahuak. Kumusta nga iti panagtrabaho kanila kay Pedring, pare? Metla tamat. Iso na lang ta. Ay, Apay nga tsinay ka. pure ka sa tigagat kong agtrabaho kan ko na. Kurang matimat-mat gadak. Nang runa, gatsak lang tagtrabaho. Saan mo ta makatrabaho ni Kumarim? Tagaw, awir ka dagiti anak mi. Kasta talaga tibiyag, pare. Nanda kumamot pag sidelinean, tag sideline up. Oo na yan nagagat da ita. Una, anyangay nga rod. Kadadamot nga rod, pamilya na taon. Siga mo ti masabat ko, Sandra. Nagkapom nga eh. Nagapuak man ijay turod, ading ko. Turod. Anyang iti naramid mo, Ijay. As usual, nagaramid ak iti content ko. Content? Imbag lang adda i-post ko manen iti page ko, Imbag lang nga umdas nga igatang iti abasto. Kaya't mo asawan, kumit kita ka ni tikasta? Wen kapsat, iso apadasam mo tan. Ha? Awan dakes na no ipadas mo mat. Anya ti amom ngay, no agbom mat no bilang laang. Iso apadasam mo. Oh, anya day tayo imot mo lakay. Ginatan ko iti ili, bakit? Usarak man nga grogi nga agblad. Vlog? Win, padasag, tikas iter aramida ni Sandra. Isugayam ti source of income na. Anya? At damat inaramid ko na page ko. Dito lagi pusin ti aramidak. At damat din sumagmamano a followers ko. Iso mauawis mo tiriknak nga ituloy ko. Tabarang agmilagraw. May kawan na. Awan dakas na. Nasayaat mo, tanapanunot mo day talakay. Nabuyak ti vlogs ni Carlo itay. Ni Carlo nga asawa ni Rika ti bagbagam lakay. Wine bakay. Agvo-vlog mo tunaya. Wine. Adumot tayo ti agboy-boy at ti vlogs na. Sa pala ko maat agtultuloy na itay. Oo. Hindi sana mabayag kat kumita mo tayo. Naikawa na. Ay biro kag tumama. Tabuya agtaw. Isupaya may nayon abuse na. On bakit? Suportaran tayo ni Carlo. Saan lang nga para ti bagina, no di ka para ti pamilya na. Opo, congrats pare ko. Apay pare, kung congrats ka matan. Congrats ko na ka. Ta umano ti followers kan views mo ti social media. Oh, siga kay dimot pare. Kumikita kan samatan pare. Ang tamad ba set? Umdas nga igatang iti kape. Tay taman. Bilibakan ka.
Makaliliwang kami na iti ipupos mo. Iso ti kayat na iti viewers. Ay, uwan pare. Iso pagyamanak mo ni Sandra. Gabuta inawis na kamang rugi. Un pare, iso itultuloy mo rin tarinog yan. Masigurado, dakil ti maitulong ti panag-vlog mo iti pamilya. Agyamanak pare. Nagasat ka, Carlo Barao. Tata? Manula nga bulan ti napalabas, manipo di tinangrugi ka nga vlog. Kumikita ka mo tayo. Ay, uwan nga ron tata. Kinapod no na, Jack mo't expectarin nga agbum ti vlog ko. Yala, itultuloy mo na ita para iti pamilya. Agyamanak iti encouragement yo tata. Awan na yaman na Barao. I am your number 1 fan. Agyamanak, tata. Naimbag ka pa'y. Baro ka na yun dagiti idea ay upload mo. Si kakit di mat, saan mat? Buy-buyak dagiti pupus mo. Ay, ikanak man iti idea. Idea? Day talaga ayam. Umay kanto iti balay kabsat, ikan ka iti idea. Sigurado ka? Ay, agyaman na kapsat Awan anyaman na. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. O sige, umayak to ijayan nyo kapsat. Tani, awan mo tin mapanunot kong i-upload. Manumot tin nga daw nga awan in-upload ko. Gaputa, awan magkangarod idea kon. Awan parikot iti dayta. No idea laang, ado ti idea. Suportaran ka, kabsat. Ni, aldawan lakay. Di ka kadima pa nagtrabaho ita? Saan ba kahit? Aginanak, mamay. Agina na. Apay, nagpakada ka kini Tata Pedre nga saan ka mapan ijay? Uri sa anak nga agpakada, ayos laeng, awan parikot. Ikatinak, ikatinak. Ha? Norarigan kat saan nakasapulan nga agtrabaho akpay kenkwana. Sobrang tikit kita iti panagva-vlog ko. Ay nasaan kumamata kasta alakay? Rumbang lang agpakumbaba ta. Oho? Ngamin, no saan ka nag-vlog, aging kay ta, no mano ti matmat gadam iti farm ni Tata Pedring, isulat ta. Ni, kanya litang ibagbaga mo? Lakay, kasi tinakunak, nasken nga agpakumbaba ta. Di mo itulok abaliwan ti kwarta ti ugali kan kinataom. Nagadungay bagbagam. Makauma. Amom lakay. At ti mang ibagbaga alimastog kanumatan ni Carlo. Ha? Wun, san lamay sawon no dwati nang ibaga kanyak. Apay ka na ba kahit? At dapay ko nagkunak kanyak. Asinong batan na kanon ni Pedreng gapula ang tainong tan na. Tasaan kanuan nagpakada asan ngagtrabaho. Anya? Jak ninamnama ngagbalbaliw ni Carlo. Intulok na mo na binaliwan ti kwarta ti kinatao na. Una yan ni Carlo. Sana nasaya at kas niya nga raramidan na. Panagpakumbaba kumalata ti kang runaan. Saan ko mangagpaituray ti anyaman na kinabaknang. Napanak na ki birthday di labi, jayan ni paring Gary. Di ka pati may pare. Sikakit di mait. Among matadya kon umat atindar iti kasta pasken. Ha? Ay na, numapanang iti pasken. Mapan lamakipangan. Oh, sana rin. Anya? No kayat ko timangan pare. Di mapanak langin gumatang tasya kung tagluto. Kabalak mati gumatang iti anyaman ak klas iti makan. Ha? Puno ti bagbagak. Makan man wano anyaman dita agamit. Kabalak agatangan itan. Anya? Iso adya kon mapan iti anyaman a pasken. Ulitak pare. Kabalak ti gumatang iti anyaman a foods. Ay na, nakagatang kamugaya mo ni Tibaro alugan mo, Carlo. Una na. No ti panagkunayo ket saan ko akabailan ti gumatang tilugan. Ay, nagbidot kayo. Ha? Uray mano alugan Kabalak agatangan. Na, apay ngaya kasta mo tanti pa nagsasaom. Saan kumamata kasta, abarok? Nagadungay bagbagayo manin. Panawan dak man dito, itawan oras ko makisarita iti kaskada kayo. Ha? Ay, awano na talaga. Nagbaliwan ni Carlo. Saan na kasi tisigod nga muna pa'y tagpakumbaba. Wala ron bakit? Saan pa yun ang makasarita ay tinasayaat? Jak magustuhan ti ugali na ita. Iyan falok man langan. Jak kayat ti pan nakisarita na kanya kitay. Uray siyak.
Iti na minsan pa nga aldaw nga inyan falawk. Nasa Iraq ngamin, iti panagsasaw na. Iti na minsan na nagsabat kami. Una yun, Dayjay, Carlo. Nag-vlog laang ng namin pinsan mo ta na nagbaliw ti ugali na. Limas tog na roday. Isaw tayo tao asa narumbang nga bumaknang. Nga po na mangibadig mait. Kurang nalagan nga ibaga na akabalan na bayadan ti biyag ti tao. Baybay amon lakay. Sapay kumaata makamiris tumot laang. Imbag ta nagsabat na, kabsat. Chatak at chat kan ka, ngam di ka reply. Amumot tayo na busy ka kanayon. Awan panawin ko nga reply. Nangruna, no saan mat nga importante. Anya? Anya, yati i-chat mo kanya. Kwa, adala ang matjay isan ko kan ka nga idea. Aramidam a content mo iti vlogs mo. Unay kamutay. Awan na. Diyak ka sa pulan ng dagiti idea nga ititid mo. Anya? No bilang man adda pa'y idea, ay kat aramidam lata content mo na. Uno saan itid mo latan iti sa bali a vlogger. Apay ngay akas na kamutan nga agsasao, Carlo. Saan kumamot akas taa? Adulakid nga bagbagam. Imbagak lang aro na diyak ka sa pulan ti idea. Ado ti mabalin ko apagalaan iti idea asaan la si ka. Ken may sa kabalak kag bayad. Saan ko apagtatak kunan dagita? Kung naklakit din no siya klang tinagaramidan ni pare Carlo iti kasta. Naramid na paigayam kit ka. Katuan, urayak lang na bainan iti kastingin bagana. Hawanan na talaga. Namimpinsan na nagbaliw ni Carlo. Sipod ng rugi nga vlog. Un nga rod, di nalakit pinanunot nga uray kaskasano kat adamot na itulong ko kankwana. Nang ro na iti vlogs na. Imbagam kumakin ko na parang agnakam. Bay amon, addan tulat tamot andaw na ah. Makapasair itirik na. Nagkakwarta lang ang gapo iti vlogging kat limas tugmatan. Kung nga ron, nagngatumot ti panagkit-kita na iti bagina. Adon ti tattao at tinagtagibasit na. Iso apan sinam ka di ti page na. Bumababa ti views na. Kasta, Wun, nakitak idi na minsan nga aldaw. sa bagay, awan pagtungpalan ti tao analastog ken pangas no sana bumaba. Apay kas na tilangam. Kas laburido ka lakay. Kit-kitam lang aro nga aburido ako, damagan pa lahat. Apay aya. Bungas basit nga ro dagiti views ko. Basitan dagiti agbuy-buy iti vlog ko. Naksayan pa iti followers ko. Katanya pay latnam na maam ngay. Iti kasta nga ugalim talaga bumabati views mo. Adun tinapasakitam. Nasair da. Iso ngayon follow dakan. Anya? Ay na, uray siya nga asawam, jak magustuhan ti kasta nga ugalim. Saan ka matasigo da kastakot? Ha? Nagbaliw ka lang hindi kumitkita kan iti vlogs mo. Iso ngayos lang ang kanyak no bumabati views mo. Barang mangrik na kamat, Carlo. Oh, si kamot gayam, kabsat Carlo. Itaman pa nga imay ka dito balay. Uwan kapsat. Imayak, tada na patag nga ipagakan ka. Ha? Pasensya ka kuman kadagiti na isa-usawang ko. Naglablabos sakit pa nagsasahok. Iso nga mo ka nasahir ko tiriknam. Nasaya at na panunot mo dito. Naamiris ko amin na bidot. Kan panaglablabos. Dagiti bagbagak ide. Bimabapay kid din ti views ko. Kan makmaksayan ti followers ko. Imadupay kid ti bashers ko. Ado ti agkumkomen. Iti sana nasayahat kontra kanyak. Amok aga po dayta iti saan na nasayahat nga aramid ko. May salang ti kayat asawan dayta. Amo dagiti followers mo ti saan anasayaat nga aramidam iti padam a tao. Ngam nasayaat ta naamiris mo ti panaglablabas mo. Uwan kabsat, naamiris ko amin dagita. Kat nakasagana nga agbalew para iti pamilyak. Na ito, titandaan Carlo. Tata, Sakbayan ang rugi kay ti panag-vlog mo. Napadas mo amin arigat ti panagbiag. Blessing day ta para ken ka. Nagrona ti pamilyam. Banag, asa narumbang ay panakil. Wano aramate mangibaba iti pada matao. ha? Ti panagbalin asikat.
Saan ko maanumakil ti ulaw? Kung saan ang umato ti panagkita na iti bagina? Rumbang, ang napakumbabalata. Pakawanan nak tata. Aklo na ka nagbidotak. Aklo na. Ngayon tulok ko abaliwan, ti kwarta, ti ugalik. Nasaya at lukas ka. Kahit sapal ako ba, tasaan mo nga aramidan lang iti banag apakasairan tirik na ti sabali at tao. Ikarik tata. Agbalbaliw akon. Uray dagiti sigod agagayam ko. Kat likliklikan takon gapo iti ugalik. Mala. Adalkin ka na ita, Carlo. Awan na saya at apagtungpalan tinapangas. Tandaan am na ita, Baraw. Yamanam tanyaman a bendisyon asumang bahay iti biyag mo. Di mo aramatan day ta amang tagibasit iti pada matao. Tawan din asayat ngait den ti kinapangas ken kinapalangguan. Alaga gayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless! Biyag ti tao. Kurang day 20 yung akwartak, nanang. Anya, kurangan pa'y laday ta. Ito yan at. Inayon mo iti kwartam. Thank you, tatang. Iso love na love ka kat. Tasan ka na imo, tatang. Ngala, mapan ka nga rudan anak. Tama nga numala daw ka. O sige, mapanak nga ro din, tatang. Nanang. Andring, spoiled ang matlaunay ti anak na. Mairwam iti dakkel a kwarta, gapo iti aramidam. Bakit? Kakaiso na nga anak ta ni Vina. Pasat ti panangipatid ko kenkwana ti aramidag. Wen ngam saan nga ta ma-spoiled launay ni Vina, gapo kan ka lakay. Saan? Danag mon aya. Nanakam di anak ta. Patsya ka di nagundawayan ti ginasaya at taan naganak na. I love you, Vina. I love you too, Alfie. Sapay ko mata di nagtulukwen. Mabalin ka din nga ramidag ti kasta. Kat sikala ti ayayatek. Sikati kayat kong asawaan. Kasanon nagsikukak. Agsikog ka lata. Ready ka nga agbalin nga ama? Wala. Takdiran ta, Vina. Ay, Mayat kit di Tapno dan pang tenglakkan ka. Napintas ka, Vina. Kinapudno na mabutbutangak. Ang mga naisukat na. awan tirong ba nga pagputngam. Tasi kalaang ti ay ayatak. Kasta akmat kan ka. Apay anarabyan ka si Mang Pat, Vina. Nag-research siya kay library, nanang. Sigurado ka? Uwan, nanang. Ala, sumrakan. Ganda ni inal daw ang marabyan ka. Maudin da ito apanagawid mo itinaladaw, ha? Nag-research siya nga ron. Anya kayo matan. Ha? Didak pa'y mawawatan man. Vina, mabit lang! Di na kun inkas kaso. Talagang adda sa bali nga ugali ti anak ko. Lakay, namin ano anakitak ti panagbakbakwar ti anak ta. Madanaga na. Ha? Apa yan ba kay? Adda atap ko. Amangan numasikog ti anak ta. Anya? Tinat-atapon mo. Overthinking ka man ako na akon. Bakit? Saan ka di akas ta? Sa bali nga rod parpalit na kanya. Dakkel, ti panagtalag ko iti anak ta. Nagkari, adi pala makinumnobyo. Taadal, ti pangpangruna na. Ibagam tagpayso kanyak, Vina. Masikog ka kadi. Saan mo't, nanang? Agpudno ka kunak man. Anya ko mga itipudnog katawan mo't. Sa anak mo't amasikog. Oh, aglangan ka iti klase mita. Ha? Apay? Basta aglangan ka, tadda pa pananta. Makitam, pudno ti atap ko, Vina. Masikog ka.
Sorry, Nanang. Asino ti amati si Oma? Ekwa, jay may sa akaadalak, Nanang. Ano? Kasano da ito yan? Fourth year high school kayo pa'y laang. Ay na, unay kamatan, na anak ko. Sorry, Nanang. Nagayatak laang mat. Nung ubing ka unay, anak ko. Di ka lang nagpampanunot matan. Saan da kami kumapagsinaan ni ti boyfriend ko, Nanang? Ay, atag tinobyo. Ubing pa'y Davi na kan Alfie, tapno pag-asawaan tayo ida. Uwan nga raw na. Ngayon kasalungatan. Masikugan ti anak may. Pagadalan tayo pa ida, kat intun makaturpos da, sa tayo ito ida pagkasaran. Ang kasanon ti anak ko, kapsat. Masikugan. Kasano nga ro da makalpas da iti panagadal da, no agdanadan, alaman. Kaya namang ano agsasarunon to, dagiti anak da, no agdanada. Ha? Ang Lakay, di mon ipilit ti kayat mo. Kabsat, no kasta ti kunam, awan maaramidan mi. Ngamdenggan tayo kumanoan niya mo, timako na dagiti uping. Nanang, tatang, jak kayat nga agsina kami itinobyo. Ura siya. Iso please, tatang. Agdan na kami ka ni Vina. Saan nga ro da mabalin? Apay, di ka makaawat, Alfie. Basta, kahit kung agdan na kami ka ni Vina. Saan na mabalin ko na? Di mo ipilit, ti kayat mo. Vina, agriin kan, aldawan. Vina! Ha? Awan mati anak ko dito silid na. Ha? Nakalukat ti cabinet na. Awan dagiti kawas na dito eh. Lakay, awan ti anak tayo ti silid na. Anya, napananangay. Tsaka mo, awanin dagiti kawas na. Ang iya. Kapsat, adda ka na dito iti anak ko. Awanin dagiti kawus na. Pimanaw ti anak ko. Ha? Ni, awan dito'y kapsat. Nukas na pati ti anak mo nagtalaw ba? Ay, wan, kat amo, no dito iti ayan na. Kinapuno na. Pati ti anak mi nagtalaw. Anya? So nga, burido kami iti asawak. Kasang sangput mila ng sapol kan kwa nang awan na sapulan may. Oh, kasano da ito yan? Ay, basol ti anak yun da ito eh. Sinulisog ng tumot ngamin ti anak ko. Kabsat, saan kumamat akas ta ti panagsasaom? Awan kumamat ti pabasulan tayo. Taagpada nga agin inayat dagiti upling. Basta basol ti anak yun da ito eh. Sinulisog na ti anak ko. Bastos na dya tao ah. Ala, baybay amon lakay. Dito'y ti imbaga tinagdamagan talakay. Dito'y ti numero ti balay. Ala, agtok-tok ta. Adda kumati anak ta dito eh. Ha? Oh, anak ko, agyaman ta nakita dakan. Agawid tayon. Nanang, jak kayat ti agawid. Naragsak kami ni Alfie dito eh. Isa palubusan da kami kumanagdan na. Umanaw tayo niti pag-abangan nyo. Tas sumapul tayo tinapimpinta sa pagnaadat nyo. Ha? Agpaiso, tatang? Lakay, apay akas tamot ang ibagbagam. Bakit? Palugudan tayo daan. Itod tam ti kayat da. Ta narigrigat no pagsinahan tayo da. Amangan no agaramid na pa iti dakas. O alavi na. Ibagam ka niya Alfie. Ta pumanaw kayo nito'y. Magsapol tayo iti sa balya pagnaadan nyo. Talo iji balay. Sigurado, ariribukan na kayo ti inan ni Alfie. Iso nga aglamang kayo, anak ko. Tigunam, saan ka masapulan, Alfie? Ha? Tata? Talaga akong sintidor dagiti dadakil tinubyan. Ha? Agawitan! Jacket? No di mo kaya ti agawid, isardang kong timangtad iti allowance mo. Agsardang kamutan nga eskwela. Anya? Isungag pili ka. Ni Vina, wano adal. Ni Vina ti pilyat, tatang. Kasanungay.
Saan kan nga ag-eskwela? Kapilitan tadinak mo tin ikan ni tatang iti kwarta kapagadal ko. Sapay masadsadutak mo din nga ag-eskwela. Agtuloy ka Tadadanan kan tatang mo amang paadal kan ka. Sayang. Nagrigat. Marigrigatan akon. Makapasadut na talaga. Masadut ako nga ag-eskwela, tatang. Nagrigat mo ti ag-eskwela nga ada baby na. Sayang ti panagadal mo, nagsardeng ka. Adda kami mo't kaninanang mo, ang mga awir iti anak mo. Basta man jakon. Nabannuga kon. Jakon mayulot ti ag-eskwela. Anya. Tagay saan na kayat ni Vina ti ag-eskwela. Sikat ti pagtuluyan mi nga agadal, Alfie. Agpaiso tatang? Uy, basta igad mo ti agadal, way. Uwan tatang, ikarik. Di nakmot nga minon kaya't apagadalan ni tatang ko. Tanaupay ka no, gapo iti inaramid ko. Bayan, nakamin ti mang paadal kan ka. Alfie, agpa-share tayo man mo iti anak ta. Agrevyo ak ita. Pasensya ata busy ak. Amumat nga umadanin ti panagturpos ko. Kastala ka na yun nun. Awan oras mon kada kami iti anak ta. Maawatam kumamat Syakla ka na yun nun ti mga awat kan ka. Manjakon, nabannuga kon. Papanam, kat graduation di asawam ita, Vina. Ada importante apapanak nanang. Jak baka daray ti graduation na. Anya? Ikuyog yun ti anak mi. Tada kayon ti mapan iti graduation na. Ada importante apapanak. Kablawan na ka, Baro. Nakalpas ka na iti panagadal mo. Congratulations, Alfie. Agyamanak, nanang, tatang. Ay, ayan ni Vina. Kuan. Adda na panan na, Barok. Hello, Vina. Ayan mo. Agawid ka kuman. Urayan da kadagiti agamam. Agawid ak tulang no pimanaw ni Alfinita Balay, nanang. Anya ka din da itang ibagbagaman ako. Saan ko ngay ayatan ni Alfie? Adan sa bali ngay ayatek. Anya? Saan ay apagsasaritaan tayon ti kasaryukin ni Alfie? Ngam apay akas tamit ti bagbagam. Adan sa bali akayat ko pakiasawaan, nanang. Anya? Ngam addan anak yo. Kat anak milata Basta agawid ak tunawanan ni Alfie dita balay. Kat ikuyog kung tumutan nga agawid dita ti lalaki pakiasawaak. Anya? Di ka kadag pampanunot, Vina. Didak mabalin apilitan ang mga yat iti jakon ay ayatan tatang. Sana mabalin tararamidaw. Pinagandal min ni Alfie tap numaadaan iti trabaho. Kat ada pang biyag na ka na kayo iti anak mo. Ngam kastakit din tararamidaw. Jak nga ruday ayatanan. Sa balin ti kayat ko ita. Agkasar kayon kan ni Alfie. Pagsasaritaan tayo ti panagkasaryaw. Manjak, ni Michael ti pakikasara. Anya. Awan mabalin ko. No talaga di na kung kaya't ti anak niyo. Nanang. Ay ayatek ni Vina. Nganjak mabalin ngay dal ti bagikan ko No di na kung kaya't. Basol ko matit di. Ngamin. Nagkurang ang iti panahon ko Hindi ka dadalak pa Saan nga umdas arason day na? Talagakit di asaan nga pampanunot day dyan nga anak ni. Di nala pampanunutan ti anak na ang maapektan. No pa'y kasta nanang. Jaklat abay-bayan ti anak ko. Numan nugot kayo. Alag ti anak ni. Pagsaritaan nyo anaimbag day takin ni Vina, Barok. Di mo mabalin nga alaan ta anak ta, Alfie. Agdalin na adi ti poder ko ni baby. Agpakpakasya kiti maudi akong daway. Barang agbaliw pa iti panggedang mo. Urnuson ta kumati amin kadata. Awanan ti rumbang ornusan ta, Alfie. Tano pilitok ti agsublikan ka. Saan tamot lang agbalin ang naragsak. Iso ala dingitak. Anyat plano yo andwa Vina, Michael. Ikasarnak ni Michael, tatang. Uwan tata,
ikasar ko ti anak yo. Sige. Pagsasaritaan tayo nga Ruden, ti kasaryo. Diyak kaya ti kada ti anak mo ni ti balay, Vina. Anya, kunak man no kunam nga ibilang maapudno nga anak mo. Kung kunak lang na jay, ngam jak pagan ano ti anak mo. Tas saan mo ta nagtaon kanyak? Anya, Ibagam ka na ng kantatang mo, Taiwanan ta ti anak mo. Walo saan, itad mo iti pundo nga amana. kaili ko ti anak ko. Basit pa'y une ama isina kanyak. Diyak kaya't amaya dayo iti sidong ko. Makamu ka. Basta di mo namnamaan, ama ipatig ko ta anak mo. Tas saan ang nagtaon kanyak? Michael, kaasi ti anak ko iti bangi rasilid. May kawa ama isina kanyak iti pagturugan. May mayat mo't lang no may sinan kan ka iti pagturugan. Sana nairuam ti anak ko. Kaasi ngagsangsangit. May ruwam to kunak mo. O may kakit eh, tapno maadan tamad to iti anak. Jay anak ko. O sino tinapatpatid ka? Di anak mo, ano siya kang sawam? Agpili ka. Tano pilyem ti anak mo, nasaysaya at lang agsinatan. Anya,